Tenat Cloud jangka Giant Hills Autonomous District Council GHADC kalaya soy sosklar ni Memorandum of Understanding MOU bat ke Earth 3 Company na kabenta ban penerban bat penjer ngambiang iki jaka bat ki Cloud ki betap jangka District Council. Ya kani ke soskular belaya kut na kabenta South Post nam laya soy haka jingalang lingkot ke balalong ha Conference Hall ke office GHADC haka santarik nailar. Ya kajingalang la penyai da uma HH Morman consultant ke Earth 3. Ha kajingdan lang uchi forest officer ke GHADC uma FW Bla. U director Earth 3 Usani dan Kupar Mauyong. U chief operating officer Earth 3 Dr. SN Goswami na Lord Kiway. U director Earth 3 Usani dan Kupar Mauyong Ulaong. Kajing tmujong ni ke project kalong ban pentmai ke jaka bala selen. Dak bathungi ki dieng bat ki jingthung jingtam. Uma FW Bla haba pentip ya ki jingmen toy lingba ka ni ka project ula ong hakijaka bala ban pelong kum ka agroforestry on thong lang ki dieng kumju ki dieng so ki ban penyo jingmen toy ya ka GHADC hadin habun. Kumju lada ka jaka kalong ka babyang na kabenta ban pelong tourist spot ula pentip bakadan ka jingarap pisa lingba ka Earth 3 siya ka GHADC na kabenta ban sna ya ka tourist spot. Syu lingba ka ni ka project thong dieng ulaong bahadin sansnam ka GHADC kan la banyo ya ka carbon credit. Kani ka mud balada ki dieng ki roy bha bar ki Cloud ki ne ban kin la ban khet ya ka jingman toy da ka bayo pisa na kabenta ka jingla ban penbet ne pen khut ya ka le air ka bajabo. Ya ka ni ka pisa la tip kum ka carbon credit patla ban di shi company ki ba penmi bon ka jing jabo hakal air. Ula pentip kat kum ka jinglum jingkhen hadin sansnam ka jing mentoy na kani ka jingthung dieng kalong khat san hajar hakashi hektar. Kini to ki burom ko krotam ya ka pateng lembai yang kani ST committee ko kani. Ko yo jangan sket ye jingman jinglong yang ni mariam. Oh kani agreement memorandum agreement Dabu usain kamba so hasnem, so hasnem to kebenta ko kertang tam hagi hiski wakat ni. Balik dapat juga ni hiski wakat ni penyam kanding kinong som yang jeng tiaw rok kawi penatali district ke east ke west. Penyam kami di ding danglum. Dari sana ini di kenor di pelong di cuki ko minta aslam nek di kamar so hasnem. Andai di sana di sakat di khangit nek du arsnem kedaw to yo mending di he. Jadi kini kepada ko so hasnem man ko biang ba. Jadi ya kali yang na iku awang khmat. Kini ke meeting bekat ni. Wah, kam ke penting. Apa ST committee? Kini ke benefit. Ini gaji ki mentoy. Wada yo ini kini ke atri. Rega kam jenis sem ki perlu jumun. Kena kong to ke ST committee di chaga. Wa utung ki di ki thau yang ke ST committee. Ko em ka len yang kini ke jeng dia. Ki selen. Em go selen em gum em selen. Nang wan kong to yo I galat wa pen jerngam yang ki thau yang ke council ki de selen. Ko ar hagi thau ko tung ye ki ni de atri hagi thau yang council. Ledaman ka thau ko ye peman kam ka agro forestry. Ko mut utung lang you ding klo, we you ding so, go ya jumentoy. Ya ka ST committee hi worok kawi. Go ya you penyam kam hagi stem godawan. Leni ka jumentoy go yo I nagani ka atri project. We watershed kam jo green harvesting. Kuli wala kata thau, ko I you biang thum. Yo to man ka tourist spot. Em go project ko wa UI ka fund ni ka kran. Lembag atri ya ka ST committee wo chana ke director spot ko khado khadwai ke jibut toy ko I kam do khana ko ST committee lembag ke carbon credit biang bah bu ka ya kan MOU agreement so pasne ye bah ya kan carbon credit mi ga yo sistem dan ni mari thumi ide em kam yu ati ni ga HMT wo biang khado sansnem da sao tho wa to hadin sansnem yo iya kini ke mentoy nak kini ke carbon credit. Kamu tipi ki klo ki jang sentu giskut penmi iya ke carbon dioxide. Di am kami iya kini ke carbon dioxide dawa dai ki bitawan iri. Dan ngebang ni jing dai.
kamu dah penkana apa ST committee kini approximately amount hadin san snem ke benefit negani jing tung yi din yo ikam khasan hajar hakachi hektar dang yi thau yu he nang bon dah hadin kini jing ke ya kini ke jing yo mentoi uman ke haman la kesan snem haman la kesan snem yi ko ku na ke kesan snem ke kesan snem ada apa shop house snem komun mendekut ke shop house snem dia yo harvest yi kita din ku yo ki tin ku he ki chike ku mi ki put di wal do chile sos nem ku put di pa nem ha chana yi ki furniture ni ki yung sem yang ni ku khat do chawa put ke ni ga ku berta ke chula chiki nong chong chnong yang ke chnong Giant Hills rock wi pen atli district ke iso gawes net khatam yi ki nong chong yi ki rang ba chnong ya ki kur ku em ki thau yo ki he Kewaselan, YP, Wia Chemo, Dr. Mormen, dah kebentau yo fikir sekian. Ngi daladehi bangi experience ru daladehi ke impact jongka climate change mo. Ngi ba sibun kilum kila long baran mo, kila sa syrak, kila long selan, kiwa kila dry mo mentah. Bat kumju ru kani ka khta mo ya ka koi ka khya ka jungi bat kumju ya ki kun ki ti bat ki pateng ki banwan te kani ka regeneration Meghalaya kamdei tang ka project mo kamdei tang ka project ka bangia thungding hendrei ka dei kata ka vision ba ngin ya bangin ya trei lang kumno bangin penne penem ya kita ki ding ki bangila ya bangi thung ya ki wa but kumjuru banginya restore biang ya ka biodiversity namar ba hakini kisnam kibal alen nilai I ba kata ka biodiversity hari khasi jantia kala dunamo te kumno ngila banya trei lang ban restore ya kata ka biodiversity nambar lingba kata ka restoration jung biodiversity idon ru kilat kilenti kiba ki ecotourism agritourism ngila ban promote so kani ka project ru mo ngidon kata ka vision ka bangi trei lang bat ki communities bat ki kor ki clan bangi nya perkhat lang bat ki ya kini ki jaka ki bala long baran ne ki bala sa selan sa syra kumno bangin restore ya ki ha kata ka rukom ba kandon kata ka jing mentoi ru ya kita ki jaka so kani ka partnership bangi don menta bat ka GHADC bat ka office jeng CFO kadai shisha kata ba banginya tray lang tray ringkat banginya try ban restore ya kini ki jaka ki bala selan bat kumno bangin pin embiang ya kita ki klau ki betap ba kumbaong I Dr. Mormen ru bangin ya kata ka legacy mo na benda ki kita ki pateng ki banwan ku blesi pun te katu kanina Regeneration Meghalaya project. It's a 40 years long project. Its primary goal is to plant trees. Why plant trees? Because we need to improve the ecosystem, the entire ecosystem. Once we plant trees, there are lots of other opportunities and avenues that needs to come in. It is going to improve the environment. It is going to enhance biodiversity, provide livelihood, and ultimately it helps in, we anticipate that it will help in the well-being of all the people that are staying in Jaintia Hills, both East Jaintia Hill district and West Jaintia Hill districts. And also it's an important project because it's going to mitigate, it's trying to mitigate the hazardous maybe events that we are expecting due to the sudden climate change, and looking forward that with good hope that the long journey we have from today becomes very smooth. At times there will be challenges, and once we discuss, repeatedly involve all the stakeholders, we can see problems, that challenges that comes in front of us. Lastly, I would also again like to thank the entire office of the district forest officer, JSADC, for taking this forward. With these few words, thank you and all the best.